na na pe eba attention TV so akuantwuwa na mejira me na so de nsempa eba bedom na nsempa ebe koso na dwumekuo bi na somase a ene me de bro eyo obatampa travel and tour express consultancy for ha omuso omuye express opese oko UK Canada Mexico Australia New Zealand Misro eni nkura kanyina Misro na hotoso obatampa na from na uni omo ending komo Ghana hasa o hwema omo chikwan ewo eye bubu ahye Mr. Frena ma no no mankasa ma location ni update ni nyina na akoko monza eni omo ending komo na ne ye won kra krodua mu heya na asem we die se me so me wie a me so me ko hye me kukuo mu ha emi ko hye MC office na me so me su me de me sagu me ti buabu na asem we die eye awerho sem a jese wo ti a wo so wo be su bi ye ko eye maame ba ku bi owo Israel fe mama efi aso maame obo adwuma yie papa ebedu ba bi na obi ni obi afanyi se o se nyi se nyamia na maame ewurawura mu na DNA test epie na chese eba na ye hu ba bia papa anase maame efri na we na enre yara mama efi show so ayrawo sam kase pa epie na ye bra bia okopia ye frɛ ne prince papa oni abayo bi hia wa no ewo abayo kama na emisa abayo no edi abosumi nsia no na akwantuo kwan ebie ma ye nua ba prince ya okopie mu wo abrochire na tese wagya na yere ne mma ho afia akọ Ghana anase anya awale na eba piem no gya ho kọ Ghana kọ abrochire enti ne mmaye mu no na aware na enhye dan yes papa bia na papa ibedu Ghana na tese akwale wadu ne mfie so teen wo 14 mu ho kọ na anim anesa kọ na anim na we na o ma me ne se o papa boga waba dia me so ma bre of tree phone efre bra prince se bra prince obe uja na wache se si anso mai me masem nko na wodi kire me tete me bone so a emfanti ebe ya before wade na one ne nkotena se si a waba be wale iti before wade na one ne nkotena prince ekofa ne ba ene ne betena ya adofo ne ahwefo de etiefo awirawo sam kase pa ewo mu ne se ye nua be ma prince ene ne bei edi mpaso agura jese oyi ne ba ne nantam srade a jese anu odin hey na we honhom na seden asem we anu odin mitimi say I don't think for some way to say me dwen ho amenti ase e de akono nko a na wura mu a wo yire kama e wo say o fa o yire e na mama efaduadue nsem na onya audio efra akwala no wo phone so yes any akwala ne kasa say o papa opese o approach wo so o papa ne wada e kwan men so na o papa prince o approach you who say awalefo no se be pese e di agromum pa wo be hu o da na dwuna na nsebi nnam wo sra wo sa na chese o kro bon kai say bibi be koso enti e o be fe e bisa akwala say how o papa kwan men so no offer approach you say me pese me ne o da na koledi audio just audio do so poor just ya ro ho audio no mesram mama yenti audio ni mra na wankasa ubesu saa de no me kai ni na ngie ndi me ka kire ni ye ne se me mebua mi chontu ogunu so ma no so de mi na mewem ho se me sare mi akola boni me pese na wale egu me pass mebu na wale ensinu pese no akoso ni nde waye oni mi ada o so ne arafo otie ba mi ama o se ne papa ni nde waye ne papa ne sebe ene nada na eya no o ka kire ne papa ne yere no ne papa ne yere se na waba ubeguma waye papa ne yere so say o hia papa no in the year 2019 ene o hia no nti hu ni se ma mi ama ne pese ogwa waye no o pese o sa waye no ene no ka no de ni chima na yo mba ni budia ne ye hwa de budia ma go to him princess akaza to tam na wone ada no dai uze mama ife pensimenti no betinsem mama no dai ti tam mekan ke na sa de na ko so abesi na mbi ofi ni nchen it's when incest. What no that? Oh, you mean power, you as I didn't know when the year had you. Will you respect? Kill a charging. Papa is surprised. I surprised. Oh, I see.
Ama betumi say ama now at this point na still be feeling about papa say aden abia na ama na chichira asem dia so papa no mo ma papa yi so nkasa sana na be feeling I'm being honest about the thing come on your father say me yiri wo fie e na oye sa de na woni kwa na oye e bi o wa na ye no ho e bi pa san ni fifie ho no ma o ne no kun to kwa na so fi wa na oye sa de no alomo jata Only the unicorn so 50 years. Oh, me papa no ni pesa de no de yemi ntino. So obo me mama kama no atumo te die yo. Abo aya abo. You say ama no esi ne bosses ha me obeka de obeka yina. Obeka de obeka yina. Prince is surprised. Obo le on maybe quiet kwa body house ya. Her facial expression why surprised. Let's see how many the minute and the same way na no more prepare audio no what I say no more share audio no apple audio na betu bana conversation e course wa hanomo and say ama no chiremu kwan one of the instances kwa ne papa ebo no boarding house or papa no so be kind story say oh enya po say bi obo ama se ne ama si ka say bi a o papa ile ni so ni ade no enya sa na asemete ne mo ko boarding house kwa kwasra ama no ode aduane kwa na ama ni ho no mo Osman ni miakuto so kwa hwama ba no musi ama senior but okwa na ama ni ho nti ono kra ne bufu ye se oyɛ den ɔkɔ ɛna wanko biu ɛna ɔtwɛn ye ama ba ye no ɛna ɔde kid ɛhwe ama nsem ɛna ɔkra na nye kid papa bia asa ɛna ɔde hwe no but ama say aba ni bi ɛka ne ni na ba nko he ye kan say board mo fa board ye bi sa I say we bi ɛwɔ fine ma me ama Ma, what do you say no child back at when you are it's a hano, na me feel say idea princess in the chichi story media so about King case no. It's because obi also papa abo amala kawe ni pode wan chire mu say King to be fi say bia ne nsa no de ball what I say but say papa ne be chire mu wi na obeka say oh aba na mbo nsim keke sa so bo we ni no a honor a man may suspect princess nekakra which might be possible say bia akwala no discipline na bia papa ne discipline na bia on said ampe nti bia story there e dey a odi be count but the substance no any important substance no yakọ hello ama ma papa so no da why na ka cho say obeso no da ma pa try tio mama efe business so papa person no woda e dey ka cho so person no woda akwai se man pacho ai akwai na anti question yi na ti asema mama efi beka wa ha no na ka na ka gu phone so ti o se ordinary na ka ana o ka gu phone so that means mama efi perhaps what recorded it that because recording no and e be justify se mama efi o pese o twa akwala bi si so no ansa no ma board you ato mo voice number 1 audio obi eni na so pacho e kasa mo ma yentie my name is on the my roast and sometimes I get it. Yeah, what's it Anna? Do enjoy your tea. I don't want your taste if you're very granny idea. Also, I'm an enemy. Me to some crack. Now, so I don't want that you see if you ain't seen. I don't want that you see if you ain't seen. Jatane alomo jatane hona oyiri na ya alomo jatana na se hona na ya alomo jatana me yiri na ya alomo jatano alomo jatana sifia don ko audio number 2 Prince I shock alomo jatana sifia very granny idea I said I love you my baby girl I love you my sweet one but don't stay here Mama you know me do I'm a motor what's it? What's it say me now na me know ye way na me what me me Eti o prison na man the guidelines say o tie wi na we delete ade na fi the phone so because I mean I fucking I might say we am quick you from the tie me my house what I say and mama Efe wept o say we tie na we delete fi phone so na mama no fucking o man say o phone da okra no akwakofa no we tie nsem e wo so ni baby e wikido
if you network make face wa hantina ya kasa ma ka ayi na me di bia se no na ebi so in the audio no omo di akra na di audio ni send here oti so say ma ti say wo ono akra na kasa na di audio ni say prince I shocked ntino say is bibia ya na no I can say you ne say the mom me ko den sanem so enim so betumi aboa no akra na ka wo say ne nkwa den sanem nti onim say mama efi mu ana betumi aboa now akra no chemu say the Ghana card so what the age so but 21 years next year no be 20 years I don't know the real age but ocean the Ghana card so you only teens ni somewhere 14 or 16 years and akra no wo e won the Ghana card so me da asese oje bre etwem se won audio no se wo wan kasa wo ba utimi ka kire se minya wa wie paaka me do be sepe me ho na emu aye na yere no enye wo ma me alombo jataye wo fi he ya ankoko ya anka me do ye ma de me bom pa so be sesa obe kodwa mu kra na ma be chi wa hye ha adwo chese papa enne ne ba edi sansa wuso ya chese ano odin mama efe papa idie ohia jeli na chese akwala ni sese a wanya 21 years na chese 14 years up to this no one ne be etwi so ano odi se wan so hwe video na nim aye se ni kon nsem money nti wo ni kon ntintin obi oye nsem money bia ni kon ye ntintin bra prince wan ya ade ye be boa ma wo wakojel adofo ni etiefo mesro wo ye papa wa na hwe me na se sa adwumadi ewo mu a mesro eye nyame achiwade kese pa mesre se ye be hwe ne hu yi we di awrade ye free mfumso ni bonu ena wie mo so mfo akwa ntwa akra